Nangafati malo hini matu beke akan si jalatu kofani nambeka akeke mintane barsi malentane abbe kontane ke ani duen mintane hateki yantane mintane akachintane ዛሬ እንደውም የተገናኘ ነው እዚህ ነፍሱን ይማረውና ጫሉ በህይወት ዘመኑ ካንተ ጋር የሰራውን ስራው ልታወጣ አቅድ ይዛል አከመከም ጅርቱ ከበጀምቶታ ሀርደፍቶታ ከያ ቪዲዮ ብራቲን ወሊት ደብነ ጅራ ቪዲዮን ጉያ ሀራ ስርብ ሀጫሉ ሁንዴሳፊ አበቤ ከፈን የሮ ዴራዳፍ ኡመተ ቢሮ ኦሶ hingahin ture sirba kana qabadhe fejira kana qofa miti abbabe ekafani waa'ee sirba kana seefu on EBS irratti dhiyaate waa'ee sirba kana waan hedduu dubbatee jira haga xumuraatitti nu wajjin tura namoonni yeroo jalqabaaf qara chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaata hundi keessanuu like godhaa isiniif salphaadha na baay'ee na fayyada yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu ኮሜንtii jalatti na barreessaa gara ቪዲዮtti ዛሬ እንደውም የተገናኘ ነው እዚህ ነፍሱን ይማረውና ጫሉ በህይወት ዘመኑ ካንተ ጋር የሰራውን ስራው ልታወጣ አቅድ ይዛል አዎ እኔ ስሰማ ጫሉና አንተ ልክ እንደ ትግስትና አበባ እነሱ እርጅኛ አቡራደጌ ነው ይሄ እርዳኛ አቡራደጌ አይነት ስሜት አለው ምንድን ነው ሰይፍሽ ዘፈኑ እናቴ የምትዘፍነው ዘፈን እሺ በኦሮሞ ምን አለ መሰለ ሌጀንድ አለ እንዲያ ፈታሪክ አለ አፈታሪኩም መሰለ በኦሮምኛ ኢንታኒ ክርስትናን በዳኒ ያሉ አሉ ቄሱ ሌጀንድ ነው አፈታሪክ ነው የበዳኒ ክርስትና አልሆነም አልተሳካም እንደማለት ነው ይሄንን እናቴ ወስዳ ቤት ውስጥ አዘማዋለች ዝም ብላ በራሷ ሜሎዲ ያንን ከቼ አርጌ ራሴ ሰራውት እሺ ኢንታኒ አይደለ ይዘፈን ኢንታኒ ነው የዘፈኑ ሳው ኢንታኒ ያልኩ በራሴ ሰራውትና ከዛ ዲቨሎፕ አሉን አለኝ አላድክ ሲለኝ አጬን ነፍሱን ይማርና በቃ አገኘሁትና አጭ እንዲው ለዚህ ማውጥቼ ዲቨሎፕ አሉን አለኝ አልኩት ያን እንደውም ጋር ነበር አብሩን ምናም sirba kana haadha kootitu yeroo baay'ee mana keessatti sirba natti tole irraa fudhadhee hojjadhe jedha ajira erga hojjateen booda xumuramuu fi didee jennaanin Haacaalutti mul'isee dukaamin deemanii akka hojjetan dubbata ajira kana qofa miti artistiin weellisaan akka Yoosan Geetawunitis irratti hirmaatee jira jedha haxumur ከዛ በቃ ዱካም እንይዳለ ሄድን ገሬ ያለ እኔ ያለን ዮሰን የሚባል ልጅ ታቀላ ቡሎ አሁን እንትን ምትለው ሲማራሩሬ ምትለው የዮሰን ነች እንደው እዛው ጋር ቁጭ ብለት ሲማራሩሬ አይነት ነገር አለ ይወሰዳት አሁን ሁለዜማ አጬ ሁለዜማ እኔ ምናምን ይሰራ ነው ግን መሰረቱ የእናቴ የምታዜመው ነው ያልኩና ፈታሪክ ማለት ከዛ በቃ በአጋጣሚ ያው ኖርማሊ ዘፈኑ የተሰራው እኔ እንድሰራው ነው ግን ረጅም አመት ቁጭ ብሎ ድምጹ አለ እኔ ጋር ምናምንና ያው እኔ ደግሞ አልወድም ኦፖርቹኒስት ምናምን መባል አልወድም በቃ ይሄን ሐላመት ቁጫለ ወደ 9-10 አመት ነው ዘፈኑ ዋው ከዛ ያው የበሱ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ምናምን ሳሰማቸው አሁን ደግሞ sirba kana akkan hojjedhuuf Haacaaluun na wajjin hojjate sirbi kun sirba kootii yeroo dheeraadhaaf na bira ture jira sagaleen isaa waraabame yeroo dheeraadhaaf bira turuu isaa dubbataa jira akkasumas sagaleen Haacaaluu kun osoo ummata bira hin gahin akka hin hafne jedhanii namoonni hedduu jajjabeessaa na dhiibaa waan turaniif anis kana baasuu danda'eera jedhee dubbataa jira akkasumas artistoonni akka Yoosan yookiin weellisaan akka Yoosan Geetawunitis irratti hirmaachuu dubbataa jira dukaam deemanii sirba kana akka hojjetanii fi yeroo dheeraadhaaf naannoo waggaa 9 hanga 10 isa bira turuu isaa dubbatee jira music videoon sirba kana yookiin videoon Haacaaluu AI dhaan kan hojjetame hadawan ni beekta keessatu sagaraa kooti orotiya sagaraa kooti jaalala kee jabaa Sati gorotia kakino sati Nangafati malo hini matu beke akan si jalatu kofani nambeka akeke mintane barsi malentane abbe kontane ke ani du
Washington. Viidiyoon Haacaaluu AI'dhaan kan hojjetame baay'ee namatti tola. Sagaleen kun sirbi kun yeroo dheeraadhaaf isa bira turee jira. Yeroo iddoo shaakalaa sanitti sagalee waraabame sirba waraabame isa san walitti fidanii amma haala kanaan haala namatti toluun sagalee waraabame sirba waraabame isa bira ture san amma fuudheeti jechuudha. Haala kanaan hojjetee jira baay'ee namatti tola. Dhumarratti viidiyoo kana daawwadha. እዚህ አጋጣሚ የምነግርህ ነገር አሁን የኛ በስቱዲዮ ነው የተቀረጸው። ያጪ ድምጹ ዩኒክ እና ታፍ እንደሆነ የምታውቀው በዲክታፎን ነው የተቀረጸው። ስቱዲዮ አልገባንም። እዛ ዘፈኑ ስንሰራ የምንቀርጽበት ታውቃለህ ዲክታፎን በሱ ነው ያለው የነበረኝ። ይሄንን ሞር ትሪት አድርገው ነው እንጂ ኖርማል ድምጻዊ ባይሆን ይሄን ሀል አይወጣም። ኖርማል ድምጽ ቢሆን ማለት እሱ በጣም ምርጥ ድምጽ እንዳለው የምታውቀው በዚህ ግን የሚመስለው ስቱዲዮ የተቀዳ ነው። አዎ ትሪትም ቢደረግም ግን የሚመስለው ሁለታችሁም ስቱዲዮ ገብታችሁ ነው። አዎ የተቻለ ነው ግን እሱ የሚገርም ድምጽ ነው። ቪዲዮን ጉያ ሀራ ከነፈካታ እስንስ ያደ ከሰን ያደ ቀብደን ከሚዩ ኮሜንቲ እጅለትና በሬሳ ነሞን ሀግ አማት ኢላልተኒ ማቲን ጤን ማቲታ ሁንዲ ከሰኑ ላይክ ጎዳ ቪዲዮ ከነ ሼር ጎዳቲ ነሞት ሄዱ ብራ ከገው ታሲሳ አነ ወጅን ቪዲዮ ኢትአኑን ወለገራ አንገሲት ቱርቲ ጋር